Najteža prikolica na sajmu, turske proizvodnje, 4 tone i 100 kg teška. Napravljena po nacrtu Metal Fach prikolice sa podvozjem i sa šasijom koja je dodatno ojačana. Prikolica ima na nekoliko mjesta dodatnih ojačanja. Ajde, možemo da idemo. Prva i osnovna stvar, za razliku od ostalih turskih prikolica, ima 10 kačenja sa donje strane. Druga stvar, ima 2 dodatna flaha ojačanja koje imaju kontratek s druge strane, prečagu koja ojačava i dozvoljava pretovar da se radi. Same stranice su napravljene od lima koji je 3 mm debeo. Patos je napravljen od 5 mm lima i na svakih 40 cm stoje poprečne grede koje dodatno ojačavaju samu prikolicu. Prikolica ima 3 rinfuzna otvora, 2 otvora sa leve i sa desne strane za džakiranje i pozadi veliki otvor za rinfuzno istovaranje. Ima kutiju za alat, kutiju za sapun i za vodu. Gume, za razliku od velikog broja prikolica koje nude kamionske gume, u stvari su retreated tire, znači vulkanizirane i presučene skroz do felne. Ovo je prava kamionska guma, prva ugradnja što se kaže, nije korišćena nikada do sada. Rinfuzni otvor na polugu, ono što je dobro, nije na leptire kao što je nekad bila praksa na turskim prikolicama. Poteznica je nakačena na jakoj pločevini koja je vezana na šasiju i ima kosnike iza. Može da zakači se druga prikolica bez problema, bez straha da će poteznica otpasti. Tub zvuk pokazuje da je pun materijal i da je to jako napravljeno. Upornice unutra koje dodatno ojačavaju kada je pretovar prikolice u pitanju. Napravljena je kao 10 tonka, a može da izdrži i mnogo više. Šta je još bitno na njoj? Šasija je kaskadna. Kaskadne šasije se prave kod toga da izdrže mnogo veće terete. I ono što je bitno, Čajrova kao jedan od najpoznatijih i najboljih proizvođača šasija i podvoznog sistema u Turskoj opremila je komplet ovu prikolicu. Osovine su Čajrovine, gibnjevi su Čajrovini, ferodje su Čajrovine, čeo kočioni sistem je Čajrovin i centralni klip koji kipuje na 3 strane je Čajrovin. Dodatni zaštitnici kada se puštaju stranice da ne bi udarile za zaštitu od podletanja. Napred prednji sklop, 5. točak je šrafljen onako kako treba da bude, nije varen kao na većini turskih prikolica koje stižu ovdje. Znači, jednom riječju napravljena je prikolica tank koja može da izdrži pretovar i dali smo jedan simboličan naziv. Nismo smeli da upotrebimo izraz zmaj, zato što već bi kršili autorska prava, već je ovdje neka glava zmaja i stoji maj 10. U suštini, prikolica koja bi trebala da izdrži narednih 20 godina eksploatacije.